Usa man amro di man kabulong sakay? Asa mo? Pa kami doon. Asa doon? Kami magarang. Kami kuha nito. Unsay kuan nyo? Kawayan. Kawayan? Oo. Saan yung kawayan? Hindi kayo magbungbong ko sa kuwang ano. Imong Yung payag. bayag? Oo. Tignan nimo. Ban ko. Tara. Oh. Let's go. Ikaw. Sakay uy, boy didigot. Right. Guys, larga namin guys. Oh, taling daanan naman yun. Daanan namin yun. Driver naman yung upaw nga ano, bay. Yan, magaligid ron rin ba? Dandahan lang. Agay. Yan. Grabe isa ra ka bukdala no, sakay po ni. Agay. Nah. Ligid is bang dito, naawa na. Ligid gini. Bro. Diretso, wala nang kay. Bro, na bro. Dila. Wala nang kay. Hoy. Dila. Wala nang kay. Wah, usah kita tadi. Agay. Ayo, Wah. Agay. Dila. Ayo. Huy. Hindi no ko taon. Amara. Ayaw. Pumalitog ta. Agay. Hoy. Amara. Grabe na ikaw para mo isa guys. Grabe ka ano. Dila ta. Adlok siya. Dila. Para. Adlok. Ayo. Hoy. Adlok si Madlok. Asa to? Dila ta. Dito maguntin. Dito maguntin. Ayaw lagi. Ito sunod. Yan. Grabe yung daanan guys. Grabe yung master tong driver namin. Ayaw. Grabe, warrior kayo. Oh. Dila. Ah, grabe to. Oh. Yan, dalawa pa kaming sakay. Grabe. Yan, akyat talaga sa bundok. Oh, yan. Yan. Grabe. Ah. Hindi ko sakit balik ka rin. Paring Roy, nanasagtang. Grabe. Yan. Natago si Paring Roy. Oh. Tingnan nyo, nandito na kami sa bahay namin. Nakarating na kami. Yan. Tingnan nyo si Paring Roy, oh. Parang natakot. Yan. Tingnan yung mukha. Parang ano. Oh, ito yung driver namin, oh. Yan. Ay, Grabe. okay ra. Okay na. Oh. Yan. Motor yan, motor. Yang motor, oh. Yan, nakakyat. Dalawa yung karga namin. Dalawa yung karga niya. Kira boss. Tatlo kami. Ilan? Yan. May pay sumakay. Ito. Saka. Grabe, luka niya lagi.